Ubusobanuro bw'izina Shafi. Shafi ni izina ry'icyarabu. Shafi ni izina rikunze guhabwa abana b'abahungu, rikaba risobanura ukiza cyangwa se uwomora ibikomere. Shafi ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abayisilamu. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Shafi. Shafi ni umuntu uba wita cyane ku byo ashinzwe. Shafi ni umuntu uba ari umucabwenge cyane, azi utuntu twinshi dutandukanye. Shafi ni umuntu wikundira amahoro kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Shafi ni umuntu urangwa no kwihangana. Shafi uzamwizere kuko ntabwo akunda gutenguha. Shafi kandi ni umuntu wizerera mu gufasha. Shafi aba ari umuntu w'umunyabwenge. Shafi ni umuntu utanga. Shafi ni umuntu uzi kwita ku bandi, kandi Shafi ni umuntu ugira umutima w'urukundo akagira n'impuhwe. Gusa ariko Shafi ni umuntu uba ushobora kwitanga cyane, ibishobora kumuviramo ingaruka. Shafi kandi ni umuntu wirinda cyane amakimbirane, ibitumye rimwe na rimwe abandi bamwiyenzaho. Shafi kandi ni umuntu uba ari umugwaneza ku buryo kuvuga hoya bikunze kumunanira. Shafi kandi ni umuntu ukunze kwitenguha cyangwa se ukunze kurenga ku mirongo aba yarihaye. Rino zina Shafi ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu nka Pakistan, Ubuhinde, Somalia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane ibibonekamo abayisilamu benshi. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Shafi harimo Muhammad Shafi. Uyu yamenyekanye cyane nk'umuririmbyi wo mu Buhinde. Hari kandi Shafi Inamdar wamenyekanye cyane mu Buhinde mu gukina amafilime. Hari kandi Shafi Gurdweza wamenyekanye cyane muri siyansi y'amakompiyuta. Rero niba witwa Shafi, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Shafi, reka nizere ko kino kiganiro cyakunejeje. Reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.